ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Labsan ka pa'y ngagsagsagad dito'y arubayan nyo, Maray. Papanamon, nagsapa kamutan, Mare. Agkapi kami kumakin ni Badungkaw, ngumawan pa'y maikapi at tinapay. Sapay masapa kami kumaamapan ijay bangkag sakbay apumudaw. Ay, may mayat ngagpaiso ti masapa. Tanagpudot no nakangaton ti inay. Wen nga rod, Maray. Ala, labsan ka pa'y, Maray. Ay, partakam nga road, tani Mari ko anang ti ag-duty ita di ta barangay hall. Amang numasapa amang rikap ita. Kasta ka day. Malangarod, Maray. Agyam anak itimbagam. Saan mo ka di nga intugot ti cellphone mo, Kwarog? Awagan nakakano ni uncle mo. Angam di nakakanumot maawagan. Ay, in charge ko nga may nantay. Imawag ka di kada kayaw. Wen, masapul ka nung nga ag-meeting kayo nga uray awan ni Inteng. Ha? Si Kati Mangidaulo kadagiti kakadwam nga ag-clean up drive. Kanayon kami mag-clean up drive antay. Dayta matibilin ni uncle mo. Masapul ka no pa'y nga ada documentation na. Picturen yaw ti panagdalus yaw. Kasapulan pa'y ti picture. Kit makita damot anadalaw ti igit ti kalsada dito'y kabildatan. Ay masapul nga agtungpal kayo Taisumat nga rod ti bilin ni uncle mo. Amom ka diti babae asamo nga diti barangay hall, Kwaraw. Ay, saan ko matngam-amaw kagawad? Apay nga inisuman na ka, akaslam amo na ka. Umayan. Ibaga na siguro tigagara na no makadanon dito'y ayan na. Agturong dito'y. Ala, ay damagam no anya ti masapul na. Un kagawad. Anya ka di barangay daytoy, Manong? Si kaka di ti kapitan? Ay, uncle ko ti kapitan dito'y. Barangay kabildatan dito'y a barangay. Awan ita ni uncle ko a kapitan. Tada dinarayan na a seminar. Apay ka di adeng. Apay nga rod ang nakatugaw ka dito barangay hall, no saan asika ti kapitan? Ay, siyak ti chiptanod di tao adeng. Kwarong tinagan kao. Isumat ni kagawad kwanang. Kastagayam. Nagwapo ka man, Manong Kwarog. Ha? Ay, agyaman na tayong bagam ti agpaiso ading kao. Anyamat nga tinagan mau, ading anapintas. Siyak ni Maya. Umay ko kanu kitaan ti panag-meeting yu. Ay, kasta ka di adeng. No kasta, naggapo ka di opisina ti DILJ? Wan Manong. Saan ka di nga da meeting yu ita? Una dahing, angam nasapa pa'y. Urayin mi pa'y adag iti umay makimiting. Sige, makipagurayak mat nga rod, Manong. Ala, in kayo pa'y nga rod agtugaw iji unay. Adatugaw ijay. Adamatan na pudot adanaom kan kapay. Agpili kayaw no anya ti kayat yaw. Napanan jay babae, di taunag. Kwarog, mabati ka kade. Anaggapoday jay ijay DILJ. Nagduha-duha kayaw kagawad. Ay, kasano katawan ay di na. Di pa nagkawkawas na. Kasla saan mo't anaggapo ijay DILJ. Kan di pa nagsasauna. Kasla questionable. Nga ta, ala, palubusan tayo latang agubsab. Anya pa ingay. Ngam ada pa nagdwadwak. Tingamin itsura na. Nga mga no itsura laang kagawad. Saan tayo nga amaw, ti adda iti kaunggan na. Gapo ka day, taimbaga na agwapo ka. Kat napasablogan ka matang Kwarog. Uy, saan mo ta? Nagpaisumatimbaga na agwapo ak. Di ka man. Kursunada na kansamat ti babae. Wandakis na, tabaruak mait. Balasang paimot siguro day jay. Adda ka no maangay a meeting ije barangay hall. Intamot makimiting Apay, masapol adwata ang makimiting. San ka day nga awan papanam?
May mayat ano umay kamag. Tapno manggam no anya ti bagada. Ay kat mapanak no da ayuda. Angam no awan. Tak-tak lang, ti panagbiag day ta. Ha, day tati ko na da rupat ayuda. Ngam numiteng masadaw. Adaya tao asa narupat ayuda. Ngam no day tay bagbagada amiteng. Kahit adda pakuyog na nga iteng. Ay kit bayata. Di ka lamabain iti kasta ngay bagbagam. Ingkaki di mo makimiteng. Mapan ka lang aruday. Denggam taon, no day bagada nga ayuda. Tapno amutan no kanaw. Tao muna aktaw ang makipila. Silensyaw kakadwa. Sana mangag ti may bagano tumanagari kayaw. Kwarog. Aglualo tayo pa'y sakbay ang mairugi ti meeting. Asino nga rod ti mangidaulo iti karara, gadeng. Chef, asino na ita babae? Unrod. Bakay dayawak ti may, naggapu ka naw, ijay DILJ. Nga umay dumngag iti meeting tayaw. Ay, kasta. Iso ni Maya. Kinid daw na nga iso kano ti mangidaulo iti lualaw. Hey, unrod. Iligayang ti babae. Sige, ganito na kayo. Tayo marudan tagkararan. Alagdag tayo. Sige, agkararag tayo. Apo, aman nakabalin. Agyaman kami iti amin aparabor, nga impaay mo kada kami. Kidawag ko abindisyonam ni Kwarog. Tapno makakita ko iti agbalin nga asawa na. Tani, mabaakanan. Kastamot to'y kagawad da dito'y kabildatan. Maysan abaak. Adda ko mamat makasirpat kan kwa na. Na, anya mati kararagan day tatao. Dagiti din ba ti kararagan na. Anya nga timbagada ijimitingan. Kaano nga dayuda? Saan nga ayuda, timbagada? No dikat may papan iti aramidon, tapno maliklikan ti dinggay. Day talaki din ti kanayon da kay bagbaga. Dingdinggay. Ado nga min dagiti makaamaw ngam nakurang da iti panangipatungpal. Kas kuma iti wara alata a makargaan iti tudaw. Pagitlugan dagiti lamok dagita. Ti goma nga agkaiwara kas kada sabot a mabalin a pagitlugan dagiti lamaw. Ay, makauma dingdinggay. Kasla nadadail aplaka. Amaw ngam di mo matsurutan. Kas kumaday ta imbeleng mo asabaw. Nakatangad. No agtudaw kat makargaan iti danaw pagitlugan ti lamaw. Ay, no awan nga rod ti ayuda. Kahit awan survey day ta meeting. Aggai kakit di taglawlaw. Tapno awan pagapunan dagiti lamaw. Ibagam ka na kita ag clean up drive. Tapakigaik dan. Anya! Nalpasan ti meeting. Ngam di pa'y matagawid day ta a babae. Nga raw kagawad. Mabainak mo tamang paawid kan kwa na. Kuna na anaga po ija di ay iljay. Ngam ti imbaga na idi meeting. Kat maipapan iti panang salwad iti salunat. Ayun nga agpaisaw. Apay akas jay. Maburbur siya anak iti day ta a babae. Anya nga tanga agpaiso ti gagara na diti kabildatan. Nung pudnumat kit iti imbagana, may papaniti pa ng salwad, iti salunat, kontra iti dinggay, saan ka day? Ewan mo't kit day. Nga medyo na ba inanak, idi nagkararag. Ta duata mo't nga inayon na iti kararag na. Nga raw kagawad. At dapat agkat-katawa iti ligaw. Manong Kwaro, mabalin ka di nga umayak mat, iti balayo? Ha? Ay, saan mo't kiti adakais no umay ka iti balay? Madamay bagat ti taaw. Anya ko mati may bagada. Makidagusak laeng mat. Mumat dagiti tataaw. Naalas akitain ti balasang, ama pan iti balay ti may sa abaraw. Nang runa katagmay may sakit yung agigyan. Awan pa'y ngamin amok apagawidak, Manong Kwaro. Anya? Awan ti amo mapagawidam. Day tatipudno, Manong. Awan ka diti amom, apakidagusak ditoy. Ay, mabitlaing. Tainak man damagan ni kagawad kwa nang. Apay akaslada parikot mau. Ay,
Ni Maya kagawad, kunana kiti na makidagos si balay ikaw. Si Kaman no, pasang bayan medyo balay mo. Total, madlaw ko akursunada na ka. Ni kagawad, mate. Alangan nga iti balay ko ti pakidagusan na. San ka di amay mayat no dito'y balay mo? Tagpada kayo mo't babae. Mabuti nga amang padagos dito balay ko. Nanyangarot nga iti ramidon ta kagawad. Awan mo't ngamin ni Angkal, ta iso ko matimang sa nga ilay. Kastilangan. Adamot bakan ti akwarto, iji barangay hall. Iji laang na maturog Adamot paglutuan, kan mailuto ijay. Unggaya man niya kagawad. Ijay langin nga agpaiso ti pagdagusan na. Imbati da kanyak ti tulbag. Ta siya kano ti kaasitgan di ta barangay hall. Alao mo. Amumot siguro ti aglutuan niya ading kao. Amok manong kwarog. Ada ka di pakidagusak? At dabakan ti akwarto dito'y barangay haul. Dito'y ka na maturag. At damat paglutuan kan mailuto dito'y. Agyaman ak unay, manong kwarog. Ay na, saan ka lang anataar? Nasingpot ka pa'y. Agyaman ak unay, kwarog ko. Sige nga ading, tadabay papanak. Ay, umay kan tumadamdamaan, no makaluto Tamangan ta diti barangay hall ha. Kwarog. Ay, kwa, makitan to ading. Gumatangak man iti mantika, Maray. Ang adaman nakitak di ta barangay haul. Kasla jay babae idi meeting day jay. Huwan maray. Pinadagas mi kan ni Kwarog dita. Ta ako na makidagos ka no kan ni Kwarog. Mabain mo't ni Kwarog. Anya, saan amabutang amakidagos kin ni Kwarog? Kasla mo ngamin addamakun ko na day jay babae, Maray. Agpadatan samot iti atap. Atap nga adda tililing na. Narigat mo't ngamin abalikson. Ta mga no kamalay. Panagkitak pa'y lang kan kwa na idi meeting kasla, Maray. Ang gusto mo kiti ati imbagbagana. Day tamot nga ron ti makagapaw, no ape asaan ko ang maibaga ti atap ko. Ngamin, husto mo ti ibagbagana. Apay akas lam mariribukan ka, kwarog. Diyan babae di meeting antay. Makapadanag mate. Anya ti maipapan iti babae. Taapay amadanagan ka, ako nam. Pinadagos mi kini kagawad iti barangay haul. Kunana ngamin nga umay ka no iti balay kaw. Nahisos. Nadlaw ko. Naasidag unay kan ka, kwarog. Kunapay ti daddo maakursunada nakakanaw. Sa bagay, napintas mo't kitday. Ang mapakas lakabutang kawantay. Anya! Babae, kabuteng mo. Italaang nga agkursunada kan ka, mabuteng ka pa'y. Ay na, baliktad sa amutan ti mapaspasamak. Ay, jak man na mo antay, no apay akabutang kaw. No umasidag ngamin kat kasla kayat nakatukmaan. Kunak at tulungan nak amanggaik di taaglawlaw tanasamag. Di nak matulungan. Jak masangaw timang dalos dita. Dagiti makasangaw, ison timang dalos. Ay, imbag ki di jay babae nga datililing na. Tamo na dagita. Ngam si kaama ko na alimpew. Awan amaw. Apay, patsyamay, dahil tililing na ako na. Sa kantulag balaw, no adan mapasamak mo. Gapo ka dagiti lamaw. Lamok only, pagdanagam nga. Ala aman kit di iti picture ti babae. Taing ka i-report ija ilay. Apay ngay asaan mutan nga agawid. Aywan kaya man tay. Mapanak man ngagpaisaw. Ang mga nuad namang biro kakabagyan na. Wen, kalpasan na. Ingka iti ayan dagiti pulis. Ibagam asimmang bay dito kabildatan. Nga ibagbaga na anaggapo iti opisina ti DILJ. Nga uray saan samay. Ay,
Hun ngagpaisuan tay. Sige, tamapana ka di barangay haul ta pikturak. Sige. Ay, sabaling ngamin ti atap ko iti day di babae kahit. Uray ni kagawad. Sabali mo ti atap na. Agawaam nga road, kwarog. Taamangan no sabalin ti aramidon day di babae. Pikturan ka man natin. Ay, kwarog. Umay ka, tamangantan. Nakaluto ako. Ay, nalpasa ko na nga natin. Pikturan ka. Tapno adda pakalaglagi pakin ka. Ah? Guray ka dito Tadda pa panakbiait. Ay, pumanaw ka kadi? Tako nam, pakalaglaki pam, kwaro? Ay, sana ka pumanaw. At dala pa panak. Nga magsubliak mo't laang. O sige nga, Rod. Urayak ti pa nagsublim, ha? Agyan ka pa dito yung aruta. San ka pumampanaw, tapno madanon ka dito, ating. Ay, wan, kwarog. Urayan ka ditoy. Basta, sublyanak, Oh, kita man, kuna ti doktor anatingki ka. Imbaglaki di ta saan ka napakarwan, ta nasigod ta timay dito ospital. Dinggi ka diti resulta ti laboratory. Wang kanaw, si kanto mga main, di mo ammo ti dumdumngag iti bagbagada pagsayaatan ti kaadwan. Yak ni damnama. Asyak ti madingge. Gapo iti kinasulpeng ka. Wang nga raud, iso nga agtungpal ka nga main iti ibagada no pagsayaatan. Ay, winay na. Ikaw gumaaktuan na dalos ame nga aglawlaw ta. Ken saan ko nga ipalubaws nga damaorno nga danaw mapagitlugan dagiti lamak. No idi pa'y kumanagtungpal ka, saan anapasamakin ka dayta? Wen, agtungpala ka. No sa anak man din amadinggay. May inala dagiti masaknan ni Maya. Kung kagawad, sigod gayam anais, ngam nadan iti sakay. Nakalibas gayam iti mental patient hospital. Madlaw ko ngamin akaslasaan anormal. Naupay kasta, adamot na saya at nga imbaga na idi-meeting tayaw. Ungarod kagawad, nilaing tatabadong ti sulpang, ti san anamatay, isu aday jay, nadinggay. Ay natatabadong, agtungpal ka ngamin no pagsayaatan ti bagbagata. Saan lang nga ayuda ti pagsayaatan ti tao. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalin ka diti dumawat iti tinapay mo. Mabisinak unay. Ha? Asino ka? Apay nga da ka dito'y barangay, May. Siyak ni Ana, Nana. Tinapay mo man. Ala, umunag ka. Tadamot na ba ti ama ka ni Dya kusina? Umay ka ata, pakanin ka. Agyaman ak unay, Nana. Pasensyan mabisinak namin unay. Ay awalan yaman na. Umay ka, taag sarita taman di kaunag. Kabayatan ti panangan mo. Maray, asino jay babae ijay kusinam,
natanawak di tarwangan. Ay, jak amaw, mabisain iso pinakan kaw. Ay saus, nagturod kan anang paunag iti istranghiraw, adi mo amaw no nasaya at wano saan. Maasyanak unay kenkwana, idi ibaga na mabisin unay. Ay, saan kun pinanunot no dakas, wano saan? Day tatibidot mo maray, kasano nga'y no agpampamarang lang. Agpampamarangan niya. Anya, ti kayat mo asawan. Amangan numan nagdakdakas, no nga'y agtatakaw, katakawan na ka. Ay, yan adayong kumaapaw. Ay, sapay kumata saan? Adaw ti kakasta maray, konam at tulungam, ngam pagaramidan na kagayam iti saan arumbang. Ay, saan ko anapanunot dayta, maray? Timang tulong kan kwa na, tim mo na anapanunot ka. Maray, naggapu kasamot di taayan ni Mari Kwanang? Wan maray, ngam addasan anasaya at anapasama. Ha? Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam? Adda simbang bay di nga estranghiraw, pinaunag na kidin a pinakan. Anya? Ay, nungay managdakdakas di babae. Day tang raw timbaga. Ngam di nakmatin kan kano ti kumarita. Anya ay tinaknakan di kumarita. Di man la nagamak ang nagpaunag iti dinamam mo. Ay, siyak pa'y din ti madanagan iti kumarita maray. Ay, mapanak tuman ijay. Takita at ti ibagbagam nga estranghero. Ingka, tabagbaga amag ti kumarita. Kita ak numakapanak. Kalpasan ti panagsagad ko dito'y arubayan. Nangag ko ti saritaan nyo kininana to yang antay. Ayunam ka de, ti inaramid ni Mari Kwanang, anak pastrak iti estranghero, ijay balay na. Dipinda iti sitwasyon antay. Anya adipende iti sitwasyon. Maglanglang nga kabutbutay, saan ko apastrakain. Angam no na amo akitain, ay katpastraka ka. Di ka man kwarog. Adda na amo ti kita na, ngam dakas gayam ti kaunggan na. Addamot na laad, wano kaamamak ti rupa na, angam nadalos ti kaunggan na. Balasang nga tadyag hanggan na tuno ba kahit? Amangan met no baak akasken ka. Nyanti mate. Baak ko na napay mate. Sa anak pa'y mo tama ko na baak Kun kunaklang met di ka man lamara bakay. Nagturod ni Mari Kwanang anang pastrak iti estranghero iti balay na. Natar siguro ti estranghiraw, iso anay ayaw. Babae ti kunkunak nga estranghiraw. Idi nakita kakasla na bambanaw. Ha? Nabanbanag? Mga nagnag na. Iso ako naman nabanbanaw. Amo pa yan. Basta nakita nga dahi kusina ni Mari Kwanang. Di na magkuno asino. Kat kuna ni Mari Kwanang adi na amamaw. Di na amaw ng pinaunag na. Pangay. Jak amo Mas daawak man iti dayjay ako maray. Kasla lang ala iti bataw nga intok-tok na iti ulo na. Nukas tati naramid na. Ay nasaumon ba daw? Ang mga no agbalain aparikot na ti babaay. Wala ti dinar aramidin mo dadya baak. Ngaruda, masigurado nga agbabawin to iti panang padagos na iti babae at di namot amaw. Tagaano ka kaday ading kaw. Ape ana isarong ka dito'y lugar may. Ilamang na kumanana, naglibas ak iti balay mi. Ape naglibas ka. Linibasam ka day, dagiti dadakkel mo. Wan, jak ngamin kayat ti makiasawa iti ibagbagada apakiasawa ak. Ha? Ape apilitin da ka makiasawa iti saan mo akayat. Baknang ti kayat da apakiasawa ak alakay nana. Baknang ka diti lakay, nga ipaasawa daken ka. Wan, isuan na isaruungak dito takayat ko asa pulan ni Lola.
Ngam jak amot ni ayan na, nana. Ay, nasingpot ka di, dahi ta ibagbagam alolam. Ay, wala, nana. Kay kayat nak ididay jay. Ngam inalanak ni daddy. Kat, ni mamem, ayan na gay. Awanan ni mami, nana. Kwarog, nakitam ka din ti babae nga estranghero. Estranhero? Ay, saan anday? Saan mo't arumrumor iti balay ni kagawad? Saan nga ta amadanagan ni Marikwanang itiday di a babae? Saan siguro tanong matanagan, di pinagawid na kuman. Ay, jak pa'y ngamin nasango kat tinapan ijay tersena ni Marikwanang. Sigurado amaritis man ti aramiden yaw, numasango yu ti mapanijay tersina na, antay. Di mo ka din nakita, no napanmanad ni Marituyang ijay. Saan, antay? Ay, no makitam alumabas amapan iti tersena, ibagam man kanyak, tamapanak mo. Ana, nagapwam nga rod nga, isakbay ana isarong ka ditoy. Di ta kabangibang a barangay, nana. Gayem ni daddy apada na analaing amakipalot ti ipaasawa na kanya. Ang mga no adadakkel nga utang na, iso akayat na nga ipaasawa ken ka. Ubingak pa'y idiin nalanak ni daddy kini Lola. Kayat ko tiyag sublikin ni Lola, nana. No ubing ka ako nam, idi impanaw na ka ni dadem. Malagip mo pa'y ka di ti lugar ken nagan ni Lolam. Ay, jak malagip jay lugar, nana. Kat anya nga'y tinagan ni Lolam. Sedes Marcelo, nana. Ay, kasta. Sige. Agpatulong ako ni Kwarog amang birok itinagan a Sedes Marsilaw. Nalatak ti Marsilaw. Ngam ti Sedes ti saan ko nga amaw. Isutiin na ni mami, nana. Pero kamanday ti nakasurat anagan. Kwarog. Ang mga no anda dito ay buno saan ni Jay Ilay. Anya day taanagan aya kagawad, kita akman. Si Days Marsilang. Uy, nalatak anagan ti Marsilo jay ilay, kagawad. Lola ti babae nga day di balay. Kaya't nakano ti agsubli iti day ta alula na. Ta impanaw ti sugador nga amana iday. Uy, saan gayam asinsinan na tao ti estranghero iti balay mau, kagawad? Kaya't ko atulungan tayo ta kasimag. Arigla daw, ikagumakabirukan day tatao jay ilay. No mabiru kam, matulungan tayo ni Ana. Ana isarong dito. Simot gayam ni Ana. Nagdwa-dwaan daan ti kananatuyang. Hindi da mo pala ang anak kita. Kat si ate nariknak kan ko, Ana. Awan apulos pa nagdwa-dwak anang tulong kan ko, Ana. Anya jay ko na ni Kwarog, Maray. May sa a Marcelo ti estranghero dito'y balay mo? Inana ti agmarsilaw. Awan gaya man, tanabayagan na pimusay. Kat naranggas ka no ti amana. Iso ang naglibas, kat na isarong matan dito'y kabildatan. Ay, nakakaasimot gayam. Ay, sapay lakumaa. Tamabirukan adagos ni Kwarog ti lula na. Masapol asaan tayo pa'y asasawan nga adda dito'y. Ta mga noo may alaan ti amana nga irresponsable. Ay, saan arumbang nga ipilit na ti anak na nga ipaasawa, iti saan mo't akayat ti anak na. Ay, day tangarod mo ti kunak, Maray. Nang rona ta sugadur mo't alakay ti ipaasawa daken kwa na. Ay, una yan. Ay, day tati saan nga umno nga aramid tinaganak. Apay apilitin da nga ipaasawa ti anak da iti dinamot kaya. Ay, nagbidot kami magayam iti atap iti estranghero nga adda iti balay ni Marikwanang. Apay, anya ti katatao ti estranghero aya. Awan kanon ti nana. Naulpit ti amana. Kat pilitin na nga ipaasawa iti sugador alakay. Ayun na yung ngay. Day ta klase ti ama. Kasla ilako na, ti anak na.
At dakalintigan ni Marikwan ang anang tulong iti estranghiraw. Nasingpa mo ni Maricuana nga. Bagay na, tinagbalin na kagawad. Managtulong. Wan ba daw? Sapay nagdwa-dwa kami kin ni Maribanang timpagarup mi dakas ang naging sasayaa. Kaasi mga ti babae. Anya nga tateramiday ni Maricuana. Kumusta ti panang birok mo iti lula ni Ana, Kwarog? Awan ti agnagan iti siday, istad da kano na panan na. Di katulong dati nang ibagaak iti kadan nga ana dito'y kabildatan. Ay, ikasano ka iti balay ti agnagan iti sidays. Ay, nagdakala balay kagawad. Madlaw nga da mabalinda. Kasta ka day. Nasayaat mo't no makasubli ni Ana iti ayan ti lula na. Tapno saan nga agbalig iti ama na amang ipaasawa ken kuana iti lakay. Wan nga raw kagawad. Alangan na makiasawa iti san namot nga iayatain. Wen nga rod Rumbang lang nga tulungan tayo ni Ana kagawad. Dito'y barangay to'y Asimbang Bay. Iso anas ken lang nga tulungan tayo. Nay, adamot sumungad ako, Chay. Anya nga tatigagara day ta anak ako, Chay. Amangan no umay gumatang dito'y tirsina ni Marikwan ang maray. Nay, agin inayad mo't nga umasidag ditoy. Urayin tamaan no agsardeng dito'y batog ti tirsina. Nay, nagsardeng mo ti kutsi maray. Gumatang laki day. Urayin ta no dumsag tinakalugan iti kotse. Nay, adaytan maray. Inlukat ng ti kutsi. Na, padatamot abakot ti dimsaag, maray. Bak nang gayam ti apong di estranghiraw ba daw? Kasano nga, ma'am? Apay nakasaom di estranghira. Adda kami ijay kini Maribanang idi adda nakakotsi anangala iti estranghiraw. Kasano nga mo dati kaadda ti babae ditoy? Napan kanugayam binirok ni Kwarog ti apong ti babae ijay ilay. Ha? Ay kita man lang. Kasla kakaasi Asimbang Bay. Tagayam baknang. Ingkaripay jay bakit nga agsublintaw. Apay ka nung agsublay? Day tanga raw ti san ko amaawatan. Basta day tamot timbagan na. Uray lagsangit jay bakit iti ragsak na. Idi nakita na ti apo ko na. Inalan jay bakit ti apo ko na ijay balay ni Marikwanang. Ay, kasta ka day. Idi napanak ijay balay da. Insurat ko ti address tayaw. Isungay may ni apong naabakait. Ay, nailuyos kami pa'y anagsangit. Idi agin narakop da nga agsangsangit. Oy, dapay gayam drama na pasama kidi nagkita dagiti agapaw. Ay, pudno day ta, Kwarog. Ay, adalakit di itedda ka ni Marikwanang. Itadda. Imbagada ka di nga da itaddaan tay. Saan mo't kit day? Angam ko na ngamin jay bakit nga agsublinto ka no? Adala ka no ngamin importante nga asikaswan na. Kasta ka di antay. Ay, nagasat nga rod ni kagawad no kasta. Sapay sa balit ti atap mi kan ni Marituyang. Idi pinastrek ni Marikwanang ti babae. Ijay balay na. Saan ka di pa'y nagsubli ti apong ni Ana, maray? Ha? Awan pa'y maut, maray. Apay aya. Amangan no umay nakaikan iti gungguna, Marikwanang. Gungguna? Sa anak mo ta dumawat iti gungguna, maray. Umanayan natulungak ti maysa nga kasapulan iti tulong ko. Kuna ni badung kaw. Abagay mo tinagkagawad, tama nagtulong ka kanaw, maray. Ay, saan mat agapaw, takagawad iso at tinulungak. Uray sa anak akagawad, no da sumangba iti balay ko ang mabisain, pakadag. Iso siguro nasaliwanwan ti biyag mo, tama nagtulong ka, maray. Nagasat kumakad tinagbalin nga asawam, no adda nangarom kan ka.
Ay, ada nangaram kanyak, Mare. Ngam saan ko la sinungbatan. Kay-kayat ko ti kastoy. Tapno awan parikot ko. Nadalugan na sumungad, kagawad. Umay siguro gumatang Adaytan. Nanakagawad. Ha? Idiskargada dagito'y groceries dito'y. Apay dagita groceries. Istak ni Lolak dagita iti grocery na. Mapan kami ngaminan ijay abroad. Iso nga itid na kanun kan ka. Tapno saan amasayang numapanawan na nakagawad. Ay, manungay ti bayad dagita. Ay, awan ti dakkel agatan a pagbayad ko. Awan bayad na kagawad. Daytoy kat subalit lang itidakkel at tulong mo kanya. Ay, nagdakkel ngay day taas supapak na. Nga may mayat ka no apakairanudam. Ngam ti madadael no makapan kamin ijay abroad. Impag nangaminan ni Lolak dagiti papeles ko. Dandani kamin ang flight kagawad. Kasta ay Ay, no kasta ay agyaman ako na ay ana. Dakkel atulong da ito'y ititersinak. Sapay hijak pa'y makasakada. Tadimot agbayad nga rod dagiti nakautang. Anya day tamay sa karton nga awit mau kwaraw. Win nga agpaiso, kwarog. Anya day ta, madlaw an nadagsan Marigatan ka pa, mga wait. Intad da kanya, gaputanapan ko kano binirok ti apong ni estranghiraw. May sa pick-up truck ti intad da kini kagawad. Ha? May sa pick-up truck? Ay, sus! Naggasatan ni Marijuanang! Win nga, Rod. Ay, mayat gayam ti tumulong, taad da bindisyon asumang bahay. Good job, kagawad ko nang. Saludo kami kanka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y maramid. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidan na, pare. Kaya't mo nga aramidan. Ay, ikanak ti aramidan. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manan. Tani, nagado ti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Ne, apay, dakas no kidawak na ita. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Oy, kaman manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti tayo like paglinisin na kidan. Na, kunak no kayat mo ti tumulong. Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulong. Aglinis kayo lang Sanda ngayab-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mau, maray. Ay, inak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, Maray. Apay, panaglilinis manan. Wen, taado ka numanan ti lamok. Ay, wun, maray. Ay, nagaduda. Nang runa no iti rabi ay. Kat umay kamatun tumulong Ay, wun, maray. Agawid nga raw, tain nakalaan niya paglinis ka. Agsubli Sige, Maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badang, ayan jay walis kandas panditay. Apay, hananwem,
Ay kat mapanak tumulong nga aglinis, ah. Numapan ka ginlalay nga tumulong nga glinis dita barangay. Sanay. Sayang lang, ti oras mo. Anya asaya nga sasawam. Mabannog ka lang. Anya kumangay ti maganab mo dita. Awan, Mike. Kay tumulong nga ro dito yung barangay. Imbag kumano tang danan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Ti ko nam kiday, imbolsa manan ni Bating Teng. So saan ka mapan? Yak tupay na pan. Si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadagiti ka barangayan tayo titimulong nga naglinis. Ay, wen nga rod. Upatay sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Adu mati istambay ang makit kita. Gida mo aglinis. Ay, di da kayat ti tumulong nga talaga. Kunak no umay damari tuyang kan kabadong. Ay, saan akayat ni Pare Badong ti aglinis? Nimot marituyang, saan mo't ang nagsubsublin? Kunana ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan do di da kayat? Nabibiit kuma ang malinisan daytoy barangay, no agtitinulong tayo. Ay, awan mo ngamin maitid atangdan. No adda maitid atangdan, sigurado, kapitan, ado ti umay aglinis. Ay, nagdadakkel alamok na gito yan. Kaya nakidi na kagaday. Nagkadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dahita ti reklamo ko. Kuna ni anggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo ti lamaw, sapay nagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dahita nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, Mike. Mangtag kumamot at itangdan dagiti aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak day takin kwa na. Why, ni Bagam? Tanay, nagadupay lang ti lamaw. Kayo ni mo nagito yan. Pagbimitingan mi kano a barangay officials, no mano ti maitid atangdan kadagiti tumulong aglinis. Ah, nukasta. Adan tangdan ti aglinais, maray. Tapno umado ti aglinis. Ay kat no adan ton tangdan, maray. Ayaban naktungarod, ah. May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasanuma nga main, maray. Agungat mat ni badungkaw numapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wun, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kontokan ka no mano ti maitid atangdan kadagiti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagkuna. Ni Marikwanang. Kahit namati kang ba't adagaws. Jaki di pa tsinan timbaga na. Drawing lang dahita, tuyang. Kasano a drawing lang? Ibagbaga lang ba't nagiti barangay official. Tapno makaawis dahita aglinis. Ang kinapod no na, pulos. Ay na, kontraam to mga main. Sapay planok ti mapan aglinais. Ay, saan ka amapan? Nasken na siguradon pa nga muna. Nga adda kwarta, sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay, kadwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw dahita kapitan. Nay, apay ang nagadumot ti agtitinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatangdan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay adan tangdan ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kin ni badungkaw. Na itatanaamuan yung addatangdan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badungkaw, maray. Na. Tangdan, kwarta! Siyak, uray awan tangdan ko, tumulong aklatang agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan kaw. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. Ay pudno dayta kagawad. Ita, taadon ti aglinis. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siyak, aglinis aklata kagawad.
Uri awan tangdan kaw. Una, Umanayon nga inspirasyon kaw dagiti nagpipintas a babalasa nga aglinlinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparik pa yung mga rod. Naglay nga gilimod kanya. At dailimlimad ni Kapitan Ken ka? Saan ki di palimod ay? Day tatangdan nga ibagbagam kada kiti aglinays. Hindi pa'y kumaangay yung baga na kanya. Tanapanak mo nagdalaws. Kahit nagsasaritaan da pa'y mo ta. Ay, saan narasun day ta? Kahit anya nga rod it at desisyon ma. Mapanak aglinis ah. Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak mo ta. Umay kapay lang ay ah. Di mo kaya at ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay, wala niya. Diyak na panunod day ta ah. Sige. Duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka dagiti tumulong nga glinays. dito, ikabadong. Ay, si kagayam tagilis-list na ba, Wan, asino ti ipalistam? Ilistam man tinagan mi kanituyang ko, maray. Dua kayaw? Ay, kutuin mo ta. Sige, sika, kabadong, ijay kaabagatan ngagdalaws. Ay, nagadayumit din nun dita abagatan, maray. Pungtumit din dita. Ijay pa'y ngamin ti saan anadalusan. Ay, diyak kaya dita, maray. Sa dino ngay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay, kaya dito'y lang asidaga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan ditoy. Ay, saan nyo nga'y papilit ti kayat kaw? Basta dituyang aglinis, maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo nituyang ko dita nagaddayaw. Ay, saan na mabalain? Diyak itulok. Paya saan? No sa dino tayan ko nga aglinis, isumay tayan nituyang kaw. Labtem, kasjay. Ay, katuin na. Aghinhinul ding hans kamin tulat kang aglinis. Punay mo't nag-sweet daytan. Ilistam dito'y dito'y kami sintro nga aglinis, kinituyang kaw. Siyak, ti masurot. Aguray ka, takasaritak pa'y ni Kapitan. Sige laeng. No isunti kayat ni pare badong apaglinisan da kanituyang da. Wen ko nang basta tumulong da. Sapay ko namlan asino nga agsasao ni Kabadong. Pasensyaan tayon, takasta na nga raod. Ita tanadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ilistam latan tinagan da, tapno awan mo ti makungkunada. Wan, Kapitan. Narigat no da maibagbaga dagiti kabaranggayan tayo. Mga no panunutan da apil-pilyin tayo, dagiti ilislista tayo. Ay, badaw. Anya tar aramidem dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw, mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanumaw, day tabalon ta. Urean niya pa'y tibagbagam, mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Sa nabali tadda kamay. Dua tarumpol nga aglinis. San lang nga siya. Iso nga rod akinid daw kung agkuyog ta. Tapno si kati makadado nga aglinays. Kahit si kangay nga raw, anya taramidam. Mga anak Umay kanto nga raw, tumulong nga aglinis, numalpas ka amangan. Panggapo ngay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y? Kuwi na. Amumot ang mahilig ang agpalpa, kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglinis, tasyak mo taginan na. Maturugak pa'y mo basit Anya pa'y ngay nga raw, ti maaramidam, nukasta ka mo. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis yaw kung ni Marituyan. Ay, nabanbanugak a permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sa nabali at adamit tangdan ti naglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mi ngay, amaawat di tangdan may. Kaglinis kayo pa'y Ay, itad mo na. Imbaglad da igatang may itibagas pare. Talaga kayat mo amaawat adagos ti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagin pa'y? Itad mo na dagaws. Ay, naglaing nga agreklamo ni Pari Badong. Nusan ko la akong pare? Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na, kat nagsadot mo't nga aglinis. Nilaang mat marituyang tinaglinis. Amok amin da kita mapaspasamak.
Ay, saan kat kumanarumbang amatangdanan day tao? Masyanak nga rubet. Nagsadot lang arudan, naglaing pay nga agreklamo. Inte da, ni Marikwanang, gitang danta, tuyan. Wow, intadnan. Ayan na ngay. Dayto. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso adwaribo amay. Nagbasitay. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nag-iimo mo day ta, kapitanay. Ay nabadong sumardeng ka kadayin nga agreklamaw. Agreklamo klata. Kat saan nak alapdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, Uncle. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ayan, nakbadaw! Ninana tuyang jeg pukpukawa. Wingaran. Apay nga tangay, Uncle. Anya tinapasamak na. Ay, inta kitain. Badaw! Ngayon mau! Ninanatuyang aw. Arayakan na kun Natin nagije ka na lang. Maray, da kami dito eh. Da kami timang tulungkan ka. Ay, imbag man kapitan, tanangagyo ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngamain. Ayan na! Ay, jay aw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa'y anak kaidda. Day ta klase a tao, titangtangdanan tayo, ngagdalaws. Win nga rod, mare. Matmaturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo tinagan ni Marito yang dita kanal? Ay, in safety, nagayaman ti bagbagina. Mapano ni Kapitan ijaayan na, mare? Nasaya at mat numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, pare! Agreein ka! Huy! Ay, nay. Nakaturog ang magaya man. Eh, di mo pa'y amo na tindag ni Marito yung iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Aha. Tagtagainap ko lang day ta, pare. Ay, sana tagtaga inip. Pudno! Aya, pudno aya. Kitayan na ngayon ituyang ka. Inarayat min Pinagawid kon. Tapno agasan na tigas-gas na iti bagbagina. Ah, Imbis ko masikat ti mga rayat kan kwa na. ay, nakaturog ang harad. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marito yung ti pinaglinis mo. Ay, naglinisak mo da. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Ah. Maturog ka langan ngak malmalim. Ay, madimot ti kasta, pare. Kaslasan ta mga gayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Ta saan anasaya at ti ugalim. Ah. Reklamador ka lang arudahin. Sadot ka pa'y. Ay, ikate kung tinagan mo iti listaan. Naskin nga, nakam ka. Ay, tatabadong! Tumulong ka di ta barangay yo. Ta para day ta iti pagsayaatan nyo. Agbalin ka a responsable a bumarangay. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga inawis nak dito itersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag meriendain nakkaday. Pag merienda ay nasasawam, naglain ka nga. Oh, anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwarag. Ha? Pagbasain na. Kitaik, no talaga mo't lang ang nalain kang agbasa. Oh. Anya ngay nga ro ti pabasam kan kwa na. Kwarag. Basa man da ito'y nakapigkay, dito'y tersina ni Mari Kwanag. Ayan na ti basak.
Dahito na itudtudok. Dim sursuruan marikuanan. Bay mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kwarog, saan nga English dayta? Ha? Dim mo basahin? Amaw. Kit basahin nga rutin na. Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kwarog no di namot amaw? Nay, kasano kumasaan na nga amaw? Chiptanod, saan na makabasa? Kunana di tao'y, bawal ti umutang. Nagila ka. Ha? Ay, gusto niyo pang panunutek. Ha? Dandanik na pugtuan. Dakay lakamalay, no apay ni Kwarog ti pinagbalin ni parente nga chiptanod. Na, apay anak ko namday ta. Kadi na mutagbasa. basa. Di na mo ayamag. Ay napulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siya ka. Siya tirumbang ngagbalin na chiptanod. Tapay anak ko namday ta. Kadwi na, tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay saus, narigat lati agsasaw tuyan. Nalay nga, isuan no addaman tirumbang ngagbalin na chiptanod. Awan sa balay, no sana siya. Siya tuyan. Nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atadon ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wanang gail. Pinagtitinulungan mi kadag iti tanod ka. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laeng ah. Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga danjak tatakaw. Kinahamat may. Ay, kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahwait lide kan kapray. Na, Saan milatta asinarda na kinahamat jag tatakaw? ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min jag tatakaw. Limaban pa lang. Anya nga iti naramid yaw. Dinanog ko Lumaban gayam Ay, nagturudin at chiptanod. Siyempre agpabaka kaya. No tinuratan lang ang gail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo tayo chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Na, di mo mo't ibagbagat ti kasta paray. Naglaka lang, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa ta nagagat ka naturod. Naturod ay abay. Apay, di mo na damag idi rabi ang nagronda da. Chismis lang dagita pare. Natiliw da jag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahil talang natureday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabalak abasahin. Malaki mo, idi grade 1 tayo. Ay, amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanod, rumbang ang nalay ngagbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kit naglaing kan nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay, kayat mo tagbalin at chiptanod. Ay na, naglaing kan pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Aming kadimaray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanod. Ha? Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayat mat ni Kwarog kas chiptanod. Pagbigyan tayo man mat kano ni Kabadong, ta ibagbagana kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok ang nasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasagit tinakam kaw. Ngunit tataba dong tagbalin na chiptano dang kail. Ay, rumbang laang ah. Barang nasaysaya at taon. No iso ti agbalin at chiptano ti barangay. Isumati ko na na. Nalalaing ka nung nga adayong nga mitisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapuyak nga agbasa. Ay, talaga nga min analaing nga agbasa ni Pariba daw. Ang nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni Tata ba daw ngagbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Di siyak itan ti chiptanod tuyang. Kabaalam, tagbalin at chiptanaw. Ay kat siyempre dahito yakin nalaing kaw. Yakin din kabalan. Ay sos, badong. Narigat tagbalin at tanaw. Day tanto di chiptano day. Hanya ko matinarigat.
Nalakalaan tuyang, basta mom tagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan taman no kabailang mulaang tagbalin at chip tanaw. Kunakman no agronda kayo ita, kabadong. Madaman nga grunrundada, maray. Ang tugawak lang dito tersinam, taurayag nagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam. Nagiti tanod ko Kano nagaduda, yaki di ibaunay. Simurot kamot kuman tas si kangaro ti chipda. Di ta ka nagkamalay, maray. Tichep, aguro uray lang dayta, iti i-report nagiti adda ti babay na. Kastaya, ni kwarog ide kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa bali ak nga raud, sa bali ti agtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay, itinalaing nga tao. Mare, nimot pari badong dayta agur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, di tamot tin anaturog. Kunana nga inururay na dagiti tanod na anagrunda idirabi Kayat mo asawan, saan ang nagrunda ni pari badong? Saan, maray? Na, kasano at tanod dayta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablabsan dagiti tao anakanga nga anakaturog. Dito'y paymat nga rod sangwanan ti tersenam. Riingaksan maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamapain. Naturog ka kiday ni Jesang wanan titirsina ni Marikwanang. Pagbainak kumangay, Kay saan kamot kanugayam anapan nagrunday di rabi ay? imbaon ko nga rod dagiti tanod kaw. Saan ka makauawat Ay, wan gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidang. Ay, wala niya. Nas ka na maawat kaw, di honorarium kaw. Ay, mapan ko alain, kini parinteng. Tiaramideng, mapan ka pala ang umutang, kini marikwanang. Umutang manan. Ingkan, kano saan nakakayat a pautangan? Ibagam, tinagan kaw, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y naanaksayan tinagadong nga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak anibadong kon te chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi da ito'y tersinak. Nungay ibagak anaungat ni badong kaw kas chip tanaw. Kanaungat lata Hanya ko mga itipagbot ngak. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Ha? Dayamot kasta. Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayat apautangan. Marikwanang, agsarita taman. Apay ka badong. Agungungot ka maut. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Tatalaga makungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni Tuyang kaw? Talaga gaya, managipulong kan ka. No ay niya timbagak, iso ti masurag. No ibagak ang pautangan ni Tuyang kaw, naskay na pautangam. Nagturay kamutan. Gawin na, chiptano da nga rin. Sana agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwala nito'y tersinam. Ha? Ay, sus, paysunan. Ay, una yan ni Kabadong. Ay, buongan ng samot na titagilakong. Ay, isan da kalabdan. Kaya't ko ti makipin na tayo. Tal na ka kadi. Siyak da ito agan anawakan ka. Ay, si kamot gayang paray. Kaya nga nga ron. Asino kumati mga nawakan ka nusan asyak. Apay nga agwala ka dito'y tersina ni Marikwanang. Nakaungetak, tasan na kaya't apautangan ni Tuyang kaw. Ay, ipukpuk kaw mo pa'y kano asi ka ti Chiptanod. Iso arumbeng apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayang kwartame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga alakaw, di honorarium kaw. Honorarium. Manupay lang aldaw mo ang nagbalin a Chiptanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, saan na mabalain? Lukundak sa amay.
Inaramid na ka-chip tanod. Ita, diyo ita honorarium ka. Yay. Ay, aglalaban tayo na kasta. Ay, agtalnakan day. Ay, mare. Saan ang mabalin nga agbalin at chip tanod ni Pari Badong? Ay talaga, amaday. Aga, samanti inaramid na dito tersinak. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istante. Ay, sos. Nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya, matigalad ti chip tanod. Ay, ti chip tanod. Nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadag iti agwalwala. Isumad day ti amok. Takasta ni Kwarog. Isumait, ang ni Pari Badong, di na pa'y kayat ti agrunda. Wen ta ibabaon na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Ket iso, agururay laang nga na nakaturaw. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumorsorot ni Kwarog ang mapanagronda kadagiti tanod na. Kan talaga nga awan kabuteng na. Saan anasaya at tigalad ni Pari Badong? Isu nga isubli tayo ni Kwarog at chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di Tarwar Badong. Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalaym kas chip tanod? Na minsan naglang ang nagwala dito tersina ni Marijuanang saan ako na nasaya at chip tanod. Kay isumat tinangag ko nga is-istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na dakasakan. Nangagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda iti rabay. No dahi tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda ka. Inton rabimot lang, agrunda. Panagnakak man na siyak, ti katuturadan at chip, tanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw iti tukak itaasan lagang kay. Nagadutin na tiliutan. Uwan nga rat ka, nakan. Sige. Kukak kayo lang akukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawi dyan Ha? Ewan. Sino nga taday jay? nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga umay agsilaw apada ta. Ay, abanta ng kail. Di ay abamon. Sige. Kukak! Kukak! Ha? Timalyaw ang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay, way. Apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Ustin! Ha? Ad-adan anapabot nga. Ay, Badong, di ka mo't agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarak ti spirito ti tukak ni Badong kaw. Kukak! 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 Na! Kapanamaw! Kukak! Ay, sus! Aglag-tulag tumutin ni Badong kaw. Agbalbalinan na tukak. Ang kail. Nimot gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga rod. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binot butang. Napanmat gayam ka nung nagrunda ngagmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumadag iti daduma atanaw tapno adda kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni Pari Badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni tata ba daw. Ngam kukaklatamot akukak. Wan nga rod, awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay, Kapitan. Diyo ko na ay nabaybay anyo ni Badong ko nga ang kukukak. Kukak! Maray, nakita mo inaramid minti amin ka ni Kwarog ng awan lata. Unang raod. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubun tayo ni Pari Badong. Ah,
Mayat sa. Anya nga to, Gwen. Nagkunay ti dayta. Ha? Agpipin na tayo tayo na nukas na. Ay na! Mayatan ni Badong ko, Kapitan! Ay, naimbaga na! Ay, mabigbig na kami, paray. Apay kidinasan ngay. Sika ni Parinteng. Kat si Kamay ni Kwaraw. Oh, Mayatan ni Tata Badong Angkay. Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod, paray. Delikado, kun nakabutbuteng. ay, una. Nalakaayang amin ti agbalin at chip tanod. Isungay sublikon kun ni Kwarog ti panagbalin na jiptanod dito barangay. Ay na, Tata Badong! Narigat ti responsibilidad ti Chief Tanod. Iso adi mo karitan day ta ang trabaho. Gaputa irresponsable ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sumagmamanumanan nga aldaw nga awan ni Kapitan Maray. Anyaman nga tanti seminaran da ija Manila. Maipapanmanan iti trabaho da akas kapitan. Ay, di si kamanan ti o ay say, Maray. Ay kat anya pa'y nga rod no di kasta, Maray. Sapay no kasya nga awan ni Inteng. Kat ibagan ni Pari Badong nga isukan upay lati agyan ija barangay hall. Ay, ipakpakita na laone anak kurang ti amuna. Mabalin ayamot as sumukat iji barangay hall ti saan ana ibutaws. Ah, win nga rod agpakalaeng ni Pari Badong. Ay, ambisyoso. Apay nga da kayo dito'y barangay haul Tata Badaw. Da ka di masapul yaw. Awan ti masapul kaw. Siyak ti kasapulan dagiti tao dito barangay hall. Anya ko man ti masapul da kayaw. Kita agman no, muyo mo lang tar aramidin niya. Napay kumangay asan mi nga amaw. Ado ti reklamo da asan nyo kanungar aramida iti trabaho yaw. Anya? Asino ti nang ibaga asan mi nga aramidan ti trabaho me? Ay, sana masapul a balik sa kaun. Agar aramid kan samat iti istorya Tata Badaw. Ay, san nga istorya ti bagbagak, no dikit pudnaw. Awan ka di ti trabaho yu ije bangkag. Taapay akanayon ni Pari Badong ije barangay hall, Maray. Ijay ka di barangay hall, ti papapanan ti sinalbag alalakay, Maray. Katwen mat Maray. Kunam no asino akalala ingan akanayon ijay. Agbantay ka no ijay, tawan ni Inteng. Na, anya ngay kanaw ti bantayan na ijay. Dagiti adda ijay no agtrab-trabaho damot lakanaw. Na, anya ngay kumatikarbengan na nga agbantay di ta barangay hall. Day tangarod ti pakasurunan dagiti tanod ken dagiti kagawad. Kasaoktuman ni Badaw. Ha? Agraraman alakay. Anya ti may imbaga da taaw kagawad. Makapungtot samay. Adda kano mapukpukaw a pato na. Di na kanon makita no agpakan kadagiti pato na. Anya? Dayta kitay kong kunat, adi yung kami nararamidin ti pagribangan niyaw. Di kay to mga kami nagrunrunda. Nagrunda kami may Tata Badaw. Apay ako kunayo asan mi nga aramidan ti pagrebengan may. No nagrunda kayaw, apay nga raw da mapukpukaw ti pato ni Darian. Ang mga mano da kayo tinangala. Ah. Pinulutan yun sa may nagrunda. Oy, saan kami mo't ang nagiinom kadagiti kakadwa katanawd?
Uray saan kayo ang nagiinom no inalunos yung tipato ni Daryang? Anya? Oy, awan tinalalunos mi apataw, tatabadaw. Saan kami agtatakawan niya? Awan samot Apolos ti panagbain mo si Kabadong. Anya? Apaya na ibagam nga awan pulos ti panagbain ka. Ibain kanto, paya kakuyog ngagpasyar. Tano agrungiit ka kitawan pa'y makita ang ipin mo. Ha! Ibainak, tadinak pa'y mapangipunan, kasta kaday. Wain, ibain kaw. Dahil ta nagala sa panagngiringir sa im. Ha! Mabainak mo't gapu iti kinapuskol tarupam amapan makibibiyang kadagiti trabaho iti barangay haul. Uray tasan ta mga agbinay no sumangutan iti lamisaan. San Gapu tay bain na, gapu iti kinaawan ngipon ka. Saan ka nga ilakam inton agluto ak inton aldaw, just kay. Ada pinuros ko ijay anatay ngayon nakilakaw. Kaya't mau tadi kamit ikikan. Kaya mau. Nasaya at nasabat ka, sika, madaydayaw at chief tanog kwarog. Ha? Anya ko matipagsayatan ti panagsabat ta, madaydayaw adaryang. Kano ko na ni Tata Badong asindayo kano ti pamusyan apatome? Oy, awan sinsindami adaryang. Adda ka di pamanaknak ni Tata Badaw, asindami ti patoyaw. Da kayo ti kanayon nga agsursur iti rabi. Da kayo lakit di tinang sida iti dakkel apatome. Oy, saan mo't Padasan tayo kit di abirukan ti patoyaw. Kasano pa'y amabirukam no indulin ijay tiyandang? No adaman nang idulin iti tiyanda. Sana ada kami atanod na ijay. Asino kumapay ngay? Kat da kayo mati ang sausawar iti rabi? Kas kay lasak sa kulap. No adda makita yo, alain nyo matan. Oy, saan kami ngay may nagrunda iti arubayan nyo Nagtaul ko dagiti aso yaw. Ket no naungat dagiti aso yaw, kas dala mabisbisinan at ikiray. Insamit kwarog, di nakasaw makasibsibot na. Daryang. Wan tata, nga makaslamat po no timbagana. Saan mo't anagtaul dagiti aso mi? Ang mga no pinakanda ti aso yo, iti pampaamaw. Iso asaan da nagtaal. Adda nga takas na, Tata Badong? Kaslanda ka numay. Saan ko lamaw, no? Pudnaw, tinanggag ka. Asino nga tanga agpaiso tinangala iti pato mi? Maamuak lang, pabayadak iti nangina. Way, tapno sana marwam tagal alay, iti sana ako kwa. Kasano nga tati panang duktal ko, no asino tinang sida iti pato? Tulungan ka, amang duktal, Daryang. Ay na, agyaman akunay Tata Badong. Apay ngamin asaan ada kayo tinagbalin at chief tanod. Saan kat aday jay akwaraw? Apay akaslada kasuron mo, kwarog. Nagsabat kami kinidaryang. Imbaga nakidi na sindami ka no, ti pamusya na pato na. Na, apay ngay, ada kayo ti atapen na. Imbaga ka no ngamin ni Tata Badaw, ngantay. Da kami kano tinagrunda iti rabi Iso da kami kano tinangsida iti pataw. Ay, day tamot ti madikan ni Pari Badong. Agpabasol adi namot nakita. Ikagumak man na duktalain. No asino agpaiso tinangala iti pato nga ibagbagana. Anya nga iti aramidam, tapno maduktalam ako nam. Mang panuno tak iti pamuspusan anday. Dalusak tinagan kaw, iti ipapabasol da pa nagtakaw iti pataw. Sige, kwarog. Ay, nakababain ti kastang ibagbagada. Nga agtatakaw ka, iti pato. Ay, uray kumamat no saan ka at chief tanod. Awan ka diti pamuspusan, tapno si kati agbalin at chief tanod, Tata Badong. Iso nga rod akanayo nak na barangay hall. Tapno siyak taw, ti sumukat ka ni kwarag. Tay ko na nga rod, napalpalit ka nung amin ti darang ti danom. Pag kunamay, kanya kumati koneksyon na kita dardara. Sankit din, kadaraan ni Kapitan ni Kwarog. Iso nga iso ti pinagbalinda at chief tanod. Si kakumaa, ta si kati kumpare ni Kapitan. Ay, wala niya. Kadaraan na ni kwarag. Idinto ta kumparik laeng. Pudnaw, ti kunam, Daryang. Masapol nga ibagatakin ni Kapitan.
Asaan ama ikariti tao nga awan maaramid na nga agbalin at chief tanod. Aling araw daryang, agtinulong ta. Tapno siyak to, ti sumukat kanikwaraw. Akas chip tanat. Ariglado tatabadong. Adya ka da iti kanayon nyo apagsaritaan kini Daryang si Kabadong. Tulungan nak, tapno siyak to, ti sumukat at chip tanat. Kasano ko mga isukat na ka ni Kapitan iti kaanakan na at chief tanaw. Uray ka anakan na. Tadi namot aramidan, ti pagribangan na, akas chip tanat. Pag ko naam adi na aramidan ti pagrebangan na. Saan kay day? Apay nga danatakaw ading weng. Ti pamusya na pato ni Daryang, kit nagpukaw. Amangan mo't nun ayaw awan laeng day taapataw. Apay mayaw awan ayamot ti pataw. Nungay adda sa bali apato asinurot na. Agpabasol kayo la dagaw. Anya ka ditimbagan ni Daryang amaris ti pato na mapukpukaw kagawad. Naglaok ka no ti puraw kan nangisik. Ada ka no inkabil da akas la sing-sing iti saka na, analabasik. Puraw kan nangisay. Ada sing-sing na nalabasay. Wun ka no. Maapay ka day. Ada ka din nakita makasta apataw. Awan pa'y. Ang aminak man padasan ti agsimi ti asidag ti balay da Daryang kagawad. Anya ting kasi iman. Ang mga no sa bali ti pagawatan na iti ipapan mo ijay. Sa anak ngagpadlaw kagawad. Ado ti kayo iti arubayan da. Umulyak iti nangataw. Tapno mangig ko no anyaman ti saritaan da. Tapno ada madukta alam ako nam. Wala. Ang mga nusan na pudno ang mapukpukaw ti pato da. Mapan ka kadimanan ija barangay hall, Kwarog. Jutim ka di ita. Nag-duty akan tay. Ngamsan nga di barangay haul. Sa dino nga ron ti papanam. Saan mo't arabi tapnoing ka kumaagronda. Ibagak tao, no da na saya tabanagan ti papanakan tay. Adda ka di kadwap. Awanan tay. Agmay-may saklang. Barang at na maduktalak akarkar na mapaspasamak. Ay, lawlawagam man ti ibagbagam, Kwarog. Di ka maawatan. Maawatan yung tawan tay. Sige, inakaon. Napaanan. Anya nga tati aramidan na. Agjute. Angam saan ka nung ije barangay hall. Kan, agmay-may sa ka no nga agjute. Mare, di kamot napan ije bangkag mo. Masurunak tadinak kadwaan ni Badungkaw. Iso nga umayak la makimaritisan adito'y tersina. Anya nga'y ti madamag. Ti mapukpukaw apato ni Daryang, ti kayat atakwata ni Kwarog. Day ti bagbagakin ni Badungkaw. Amangan mo't no adda simurutan na apataw. Nakikuyog iti lalaki apato ti kayat mo asawan, Maray. Wan maray. No balasang kuma, ay ka nakitaray. Anya. Kasla da kalintagam Ay, nalabit nga agpaysaw asimorot iti lalaki apataw. No adda ka arubad ang adda pato na. Ijay da kumaamapan kita na, bareng nupod no ti atap kaw. Ibagak man ka ni Kwarog day tanga atap mo, marituyang. Amangan no saan kamot anak bidtot. Dak dito'y tuktok ti kayaw. Napuskol ti bulbulong anang lingid kanyak. Nasiputak ni tata ba nga nagturong di tabalay da Daryang. Denggak man niya ti pagsaritaan da. Nakaumay ka mo, tatabadong. Napan kakadimanan iji barangay hall. Madamdama ka mapan. Si putak nagiti at ijay. Masapol nga, trabaho da. Una, tapno saan dala nga gururay iti honorarium da. I-report ko amin kini kumpare. Ti kinasadod da. Gusto day tatabadong. Nauray masukatan da amin. Inton pa nagbubutaws. Kumandidato ka manikit day.
Unsa ngagpaiso ah. May satod nga opisyal, Daryang. Untata, siyak ti agbalin a campaign manager mo. There's something fishy. Iti da ito'y amapaspasama. Pinaypayso nga ta ni Kwarog tinapan nag-duty. Ang awan mo't dito barangay hall. Jak mo't maawatan jay kunana itay nga ag-duty. Ngam saan ka no dito'y barangay hall. Sa dinungay nga ta ti pag-dutian na. Day ta nga rod mo ti pagsidawak. Pag-dutian na ngay nga ta. Day ta nga rod kahit damdamagak. Ang kunana amwak to kano tinag-dutian na no adda maduktalan na. Anya ngay nga tati kayat na aduktalan. No maipapaniti pato ni Daryang. Masarakan na pa'y nga ta no nalpasda na sinda. Nang nagkwami na nagsaritaan da tatabadong kandaryang. Di da mo nga dak dito'y tuktok ti kayo iti asidag ti balay ni Daryang. Damot patoy jay. Ay. Bumabak dito yan. Inakitaan jay pataw. Kalanglangamot di imbaga ni Daryang ang mapukpukaw apato na. Up. Adda ka di tangato ti kayo, Kwarog. Itay kakadipay di takwarap. Itay pay. Iso nang nagkwami na nagsaritaan niyaw. Ngam, dahi tao iti importante. Ay, Kitahan nyo dahi oh. Adda patoy dahi oh. Naggapo iti sirok ti kamarin niya oh, Daryang. Oh, saan nga tangain kabil mo ti pato iti kamaren? Pinagparang mo ang naggapoy dyan. Ay, di kagpabasa, no di mo kayat ngay darum ka. Ala, umay kayo ando ah. Tayin tayo kitain dahi jay apataw. Oh, kita man Daryang. Manguk-ukup ti patoy di tasirok ti kamarin niya oh. Rimuarta mabisain. Ado ti itlog na di tasirok aw. Aywan, ado nga agpaiso ti itlog na. Mangukop. Oh, di kawatan na saan na napukaw ti patayaw. Ket da kayo adwa. Agsungbat kayo, gapoy ti kinasalawasaw yaw. Ibagayo kit day na sindami ti pato yaw. Sorry ang Kwarog. Kunak ngamin numapukpukaw ti pato. Adda magayam di tasiro amangukop. Jakmat ngamin makita no kasta ngagpakanak. Gapo lang iti patayaw. Pinagbalin yon ngawan sir-servime iti barangay hall. Awanan kayo iti bay na dwa. Agkikita tayo iti barangay hall. Di ta kayawn. Ay sus. Kapilitan ama pantag pakawan tapno saan ta amamulta tatabadong. Ay. Iso nga rod, kababain pa'y. Nanggag na pa'y tinagsaritaan ta. Saan kun nga ulitan, timading aramid ko, Daryang? Uray siyak tatabadong. Kunak no napukaw ti pato. Saan mo't gayam? Manguk-ukup mo't di tasirok ti kamaray. Ay na, tatabadong kandaryang. Madingamin ti agat-atap. Kunayong anapukaw ti pato. Ngam saan mo't gayam tamanguk-ukup. Ala sigay! Dedan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitang Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Glenn Binawe. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.